Dobar dan svima. Duki kaže dobar dan. Duši, zdravo, zdravo. Ovdje vaš omiljeni podcaster. Duši. Ovdje vaš omiljeni podcaster Duši. Jedva smo se dogovorili da sjednemo oko nečega da porazgovaramo, jer ovih dana to baš nije išlo lagano. Naročito s moje strane, jer sam se o jadu zabavila s promjenama vremena. Ali dobro. Ovih dana mrazi tama oko nas. Taman. A kad sam predložila Dušanu da radimo temu koja bi bila realno vezana za vještačku inteligenciju i naročito za korištenje chat GPT-a, ja ne znam, znači, mislim, dobro je da je pristao, Nije, samo sam se upalio. samo sam krenuo da gubim razum. O Bože. Ali što je zapravo bila stvar? Ja sam imala priliku sad skoro da krenem odmah taman, da učestvujem, da tako kažem, da pomognem zapravo svojoj prijateljici oko regrutacije, zapošljava osobu na nekom za nju važnom mjestu u svojoj firmi i konačno se odlučila na to i zvala me kao ajde da joj pomognem i moram ti reći, mislim, taj cijeli dio zapošljavanja se baš mi je vratio jedan loš osjećaj. Znam da ti voliš ovo što ja radim. A nema, to je, znači, svaka ti čast, ja nisam za to, ali ajde, imala sam jednostavniji zadatak, zapravo htjela sam da je zamolim da od svih pristiglih prijava, pošto su oni već krenuli sa tim, oni su definisali već tu cijelu poziciju, šta bi osoba trebalo da radi i tako dalje i sad ja sam zapravo trebala da uskočim tu, da to nešto organizujem, da otprilike vidimo kakvim se kandidatima radi, da prođem kroz CV-eve, kroz neku dodatnu dokumentaciju koja je proslijeđena u svemu i dala sam joj prijedlog koji je za mene bio ok i vrlo tipičan, da se sastavi jedan testni zadatak koji bi bio više vezan za neke realne radne situacije i da se ljudima da prilika da ih nekako riješe. Dakle, zadatak je imao recimo 3 radne situacije, imao je neka dodatna pitanja koja su mogla samom poslodavcu da možda malo bliže objasne nečije mogućnosti, ograničenja, zahtjeve, prohtjeve, uključujući to što očekuje od plate i slično. Tako da ovo je bilo kao ajde ja ću ti sastaviti, ajde da se to pošalje, ajde da se odredi rok i sve se to lijepo završilo dok nisu počeli da stižu odgovori. Sad. Da pa to, jel? Sve se to lijepo završilo dok nije počeo posao. Moram reći da ima sad vremena, prilično je prošlo vremena od kad sam ja zadnji put sastavljala i testne zadatke i... Koliko ima? Mislim, sad pitam topikalno. Ima skoro 2 godine, ima 2 godine. Da. Ali vidi, za te 2 godine se, ja mogu reći slobodno, puno stvari promijenilo, jer ajde što znam i razumijem i očekujem da ljudi koriste ova pomagala u smislu konkretno chat GPT-a ili onog drugog DeepSeeka ili nečeg trećeg, ne znam šta god da je, ima sad super nekih alata za automatizaciju, za svašta nešto, za davanje ideja i ajde, to mi je ok i očekujem, ali tu količinu upotrebe nekako, ne znam šta ti kažem, većina zapravo tih pristiglih zadataka je bila gotovo na nivou neobrađenog odgovora koji je onako totalno generički, koji ne kaže ništa ni o tome kako se riješila neka situacija koja je bila postavljena, znači postoji problem pa kako je riješen, niti govori išta o kandidatu, niti govori išta o njihovim kompetencijama, znači ništa. I sad ja razmišljam sve vrijeme, su ovi ljudi normalni, ali jesu naravno, sve je ok, ali s druge strane, vratilo me na neko razmišljanje da vjerovatno
taj neko ko je tako postupio, pretpostavljam da razmišlja da je otkrio jednu sjajnu stvar i da niko na svijetu neće znati da je upotrijebljen alat za automatizaciju odgovora ili za osmišljavanje odgovora koji je bukvalno baziran na nekom jezičkom modelu i koji ne govori zapravo ništa značajno. Jel? Ili je posrijedi nešto drugo. Ajde. Ukoliko ćeš mi dozvoliti. Imamo u psihologiji da uvijek kad razmišljamo o drugima, pretpostavljamo neku motivaciju koja je dublja, a kad razmišljamo o sebi u situaciji u kojoj se nalazimo razloge da opravdamo svoje ponašanje. Jel? I onda ja nekako uvijek kad razmišljam o toj situaciji, znaš, kad imaš neki veliki uzorak nečega, pa više ljudi radi neku istu stvar, ajde da tako kažemo, razmišljam šta su okolnosti u kojima ljudi koji sami ispunjavaju te odgovore, recimo na taj testni zadatak jesu, i vjerovatno ljudi apliciraju na više nekakvih pozicija za više različitih kompanija i ukoliko bi se posvetili, ne znam, sa nekih 100% energije svakom od tih odgovora, ne bi vjerovatno mali bi osjećaj da se ponavljaju itd., pa koriste alat da barem jedan dio toga nekako automatizuju. Jel? Istina, samo što, znaš, ja u odnosu na ovo što sam ja čitala, posvetila sam stvarno vrijeme neko o tome, tu nije bilo, kako bi ti rekla, ja ne mogu da kažem i ne mogu da zaključim uopšte s druge strane da je neko bio lijen, pa nije to pročitao ponovo. Nego ne znam ni šta da mislim, da nekome nije bilo stalo dovoljno da ovo upravo što ti kažeš, i imao je ili imala puno nekih različitih prilika. Mislim, to je samo mogućnost, ne mora da znači ni da su prilike. Mislim da je situacija generalno na tržištu dosta komplikovana i dosta za kandidate loša u poređenju sa nečim što smo gledali, ja mislim i IT uživo prije nekih 4-5 godina. Da. I relativno govoreći, jako je malo prilika i generalno jako malo ljudi uopšte dođe do intervju faze, žale se i po zapadu i kod nas ljudi da je sve učestalije da oni ispune prijavu, a da se od intervjua recimo nikad ništa ne desi i tako dalje i tako dalje. I sasvim je moguće da su samo igrom slučaja kandidati, mislim, ja opet s neke druge strane znam da se masu koristi alat, tako da me ne iznenađuje. I onda je pitanje, ja mislim, i za organizacije i za ljude koji se bave poslovima poput nas, kako da zaobiđemo taj dio ili kako da ga nekako, ajde da kažem, kako da umanjimo uticaj alata na taj neki intervju proces. I mislim da je to nešto sa čim će svaka organizacija ili svaka osoba koja se bavi regrutacijom mora da se uhvati u koštac što je prije moguće. A vidi, pošto je na meni bilo zapravo da dam mišljenje o tome kako je nešto urađeno, moram reći prethodno zapravo da ja imam vrlo lijepo neko višegodišnje razumijevanje i tog biznisa i potreba tog biznisa i slično, tako da jesam bila u prilici da nešto ocijenim. I onda, mislim, samo sam htjela zapravo i da počnemo tako i sa epizodom i da to negdje bude u fokusu, da kažem da šta sam ja zapravo radila i kako sam ja razmišljala kao neko ko je uslovno rečeno evaluator i to dobija na ruke, odnosno to dobija na mail. I moj sistem ocjenjivanja svega toga, osim nekih kriterijuma koji su uspostavljeni u smislu toga da li je i u kojoj mjeri su odgovori vezani za ili relevantni za konkretnu poziciju, u kojoj mjeri je demonstrirano nečije iskustvo ili u kojoj mjeri je demonstrirana neka vrsta kompetencija koja se traži itd. Znači, osim tih kriterijuma, ono što je meni bilo isto važno je da uočim neki autentični odgovor. Nešto što je autentično, što je moglo i da se desi i kroz obradu istog tog agentskog odgovora, u smislu da je neko dobio kroz ChatGPT neku vrstu ideje, pa je preradio u korist
zadatke ili Da, u korist sebe ili shodno svom profilu. Hoću da kažem da je i među zadacima recimo konkretno bilo i onih koji su izgledali isto, znači sa istim slijedom nabrajanja i tako dalje i tako dalje, i bilo je oni koji su imali ista rješenja u smislu treba uraditi to da, i to, ali ispričano kroz neko jasno, iskustveno, jasno. Provučeno kroz neku prizmu iskustva nekog rada. kroz neku, jeste. Ili ono što je meni uvijek bilo uvijek mi je bio dobar pokazatelj da je neko dao neku vrijednosnu ocjenu tome, u smislu ja smatram da je ovo, pa nemam pojma sada, komplikovana situacija, ili meni se čini da, znaš, jer dok to čitam, razmišljam, dobro je, neko razmišlja, uložio je neko vrijeme i tako dalje, i to mi je odmah bio povod da se takav zadatak bolje ocijeni. Tako da u ovom smislu žao mi je bilo, razumiješ, žao mi je bilo profila koji su bili dobri za posao, u smislu toga šta je neko radio, gdje je neko bio i tako dalje, koji su to prosto, koji su, da kažem, prokockali šansu tim što nisu dovoljno uložili vremena u davanje odgovora koji imaju više veze sa tim što su ti ljudi nekad radili. Tako da mi se čini, znaš, da šta god da je motivacija u pozadini, u kakvoj god da su ljudi situaciji, da moraju da znaju da se zadatak koji nije obrađen ili zadatak koji je direktno samo prekopiran, naročito na prvi obrađen, da se to itekako vidi i razumije, naročito kod ljudi koji imaju puno iskustva u evaluaciji. Ja nemam puno iskustva u evaluaciji, bilo mi je jasno. Razumiješ? I Jasno. to je, ne znam, užas. Mislim da ljudi neće generalno, da će prosto gubiti prilike, gubiti pozicije, gubiti šanse da se zaposle. Jer meni nije bio zaključak, ok, neko je lijen, nego neko šta god da mu se desilo. 3 tačke. Ali, bez obzira što se desilo to i to, prednost dajem i za intervju i za zaposlenje u smislu konačne preporuke osobi koja je unijela nešto što je dio ličnog mišljenja. I čini mi se da će toga biti puno. Da, mislim, meni uvijek pitanje, jer ja nekako gledam sad i taj proces rekrutacioni iz nekog drugog ugla, i nekog candidate experience i generalno kao jednog bloka vremena i truda koji se ulaže da bi se stvarno popunila neka pozicija. Taj proces uvijek gledam kao dvostran, ajde da kažem. I moguće da nekim ljudima je bilo ovako ili onako, ali svakako već ako apliciraš za posao, iako je iza toga neka pretpostavka da želiš da radiš negdje, da ćeš se negdje potruditi da razumiješ i okolnosti i kompaniju. Mislim smo čak i mi pričali čak u prvoj epizodi o tome kako se može razmišljati o otvorenim pozicijama, na koji način, kako sagledati neku biznis logiku, odnosno taj neki biznis model kompanije, razmišljati o toj ulozi koja je oglašena, pa se nekako postaviti prema njoj na ovaj ili na onaj način, jer ultimativno ljudi zapošljavaju za pozicije i za kompanije. Nisu to neke uopštene stvari na koje se mogu dati uopšteni odgovori koji su generisani od strane jednog sistema koji ima ogromne falinke. I te ogromne falinke su, ja mislim, negdje i očigledne svakome ko se malo više bavi nekom selekcijom, ajde da kažem. A jeste, a s druge strane, ovo što ti kažeš, falinke su očigledne. Sistem biva sve bolji u raznoraznom smislu, zato što se između ostalog i hrani podacima i nekim načinom kako su ti podaci strukturirani. I ogromnim setom pitanja, ogromnim setom promptova, ogromnim setom zapravo informacija koje mu ti daš da prežvaće, od onog dijela da uploaduješ podatke, uploaduješ dokumente i tako dalje. Prosto, da kažem, ako ga koristiš, nekako učestvuješ u nekom građenju toga da to nešto šta god daje bude bolje, odnosno bude efikasnije. I sad moje pitanje je koliko ljudi
uopšte koji koriste sistem, ovo što ti kažeš, očekuje se da, znaš, da neko može da razluči, da razumije ili nešto, da sistem ima ograničenja. Ja se bojim da ljudi uopšte ne mogu da razluče je li taj neki odgovor koji su dobili na pitanje dobar, loš, kvalitetan, informisan, tačan i tako dalje. I to mi je ok ako ne mogu da razluče jer nemaju dovoljno znanja, jer si došao prvo u situaciju da pitaš koliko je ovo, šta god da je pitanje. I u redu Dobro, je mislim da što je nemaš normalno, znanja, ja bih rekao jeste, potpuno, niko ne zna sve, jel? Niko i nije u ni redu blizu. je, ali je s druge strane ono što nije u redu je da nemaš, da uopšte ne razmišljaš o tome da sistem ima ograničenje, nego prihvataš zdravo za gotovo Pa sistem se odgovor, tako prodaje, propoziciju, jel? ideju. To je Istina, prodajni pitch cijelog istina. tog sistema. I to je ono sa čim ja u stvari imam u srži, negdje najveći problem generalno sa tim samim sistemom. Iako ga i sam koristim, ne negiram taj Također. dio. Nisam neki puritanac ili ludit ili nešto da imam problem sa tehnologijom, čak naprotiv. Uvijek me je zanimala kao klinac se sam, sebi, mislim sad to zvuči stvarno frivolno, jel, i basic i preglupo, ali kao klinac, kad sam dobio prvi kompjuter, ja sam instalirao Windows na njega, krekovao programe, skidao torrente, ne znam, Da. nabavljao muziku i to što me zanima, jel, šta god da je bilo u pitanju. Znao sam da uradim sa svojim kompjuterom jer sam imao osjećaj, aha, dobro, to je samo, jel, mašina neka koju treba nekako podesiti i onda ti ona radi neke stvari koje ti odgovaraju, koje ti prijaju. Mislim, prijaju manje više, sve manje kako vrijeme odmiče i kako života biva sve manje. Ali ne znam na koji način bi se moglo doprinijeti, a da se nešto ne duži priča razumijevanju tog sistema, osim nekom malo dužom pričom. Da. Mogu, ne znam, podijeliti sad koliko je to vrijedno, to ostaje na svakom individualno da to ocijeni, ali neko moje razmišljanje o tom generalnom sistemu mogu podijeliti, pa možda nekome bude korisno i bude u fazonu, aha, stani, taj sistem nije ono što je marketing pitch za njega, nego je u stvari nešto drugo, jel? I treba ga razumjeti kao to, jel? Jer taj sistem je u suštini, barem ChatGPT, jel, je LLM, je to kao Large Language Model, odnosno LLM, pardon, moja greška. LLM, Large Language Model, koji generiše jezik iz primjera jezika sa kojima je bio suočen. Odnosno, iz neke baze jezika koja mu je stavljena na korištenje. E sad, je li to artificial intelligence? Ja ne bih rekao, jer jeste jezik jako važan alat u našem psihičkom i socijalnom životu i nešto što koristimo na svakodnevnom nivou i čega imamo i verbalnog i neverbalnog i ovakvog i onakvog, ali nije sam jezik u sebi be all and end all naše nekakve inteligencije ili snalažljivosti ili kako god to neko želi da nazove. I onda ja mislim da se mora ući u neku malo dublju priču o tome zašto uopšte to zove vještačka inteligencija. Jer barem su mene na fakultetu učili da kad pričaš o nečemu na nekom, hajde da kažem, višem nivou saznanja, u nekom naučnom rječniku, jel? Ti moraš prvo da definišeš taj termin o kome pričaš i da nekako razumiješ i da budeš sposoban da ljudima predstaviš šta je to o čemu ti u stvari govoriš. I u naučnom radu do toga se dolazi kroz uspostavljanje nekih, one se zovu operativne definicije, jel? Ta terminologija, ukoliko želiš nešto da istražuješ, u psihologiji je barem tako, a mislim, naročito u nekim fizičkim naukama i empirijskim, ajde da kažem, naukama, je to, ja mislim, još važnije, ali ti moraš da ustanoviš i da jasno budeš sposoban da predstaviš drugim ljudima nešto o čemu govoriš. Ne smije da bude dvojbe oko toga, niti sivih zona. Jer
onda ukoliko ima sivih zona, jeli, ukoliko ima neke dvojbe oko toga o čemu govoriš, ti u stvari ne pričaš o nekim činjenicama ili o nekim stvarima koje se mogu istraživati, ajde da tako kažem, već govoriš, uopšteno govoriš, ne znam, iz svog nekog ličnog iskustva, iz anegdota i tako dalje i tako dalje. I onda je meni recimo problem u samom tom brandingu tog proizvoda, što se uopšte zove vještačka inteligencija. Jer inteligencija sama, možda nekim ljudima će biti novo, a većini ljudi ja mislim da i neće, mislim da ljudi to znaju. Opet možda živim u zabludi. Ali inteligencija sama, u samoj psihologiji odakle je potekla, nema operativnu definiciju i nikad je nije ni imala. Nikad se različite grane psihologije nisu mogle složiti oko toga šta tačno jeste inteligencija. Niko nije, koliko god da je bilo darovitih, ne znam, mislilaca, naučnika, čega god, nikad se nije napravio naučni konsenzus oko toga šta inteligencija jeste. I ako pitate nekog psihologa koji je malo pratio na predavanjima, šta je inteligencija, on će vam reći, generalno se smatra nekom sposobnošću usvajanja novih znanja, rješavanja problema i nečega između te dvije stvari, ali nema sad neke definicije koja bi mogla sve da obuhvati. Dobar primjer za to su recimo testovi inteligencije, gdje testiranje inteligencije i ova imensa i tako dalje je recimo jedan moj profesor ima običaj da kaže testiranje inteligencije u mensi vam daje rezultat na testu inteligencije u mensi. I to je to. Nije nikakav indikator bilo kakve inteligencije, već na nekom standardizovanom testu koji je standardizovan od strane organizacije, vam daje neki rezultat i u skladu sa tim rezultatom vi onda možete da postanete član te organizacije i da plaćate članarinu i tako dalje i tako dalje. Znači ima nekog preplitanja ili interesa. Oni ne mjere inteligenciju samo radi otkrivanja inteligencije, individualne, već ima tu negdje neki njihov, ajde da kažem, organizacioni ugao. I sad, kako mi iz toga možemo da izađemo u neku vještačku inteligenciju, a ne samo inteligenciju, ne razumijemo dovoljno dobro, meni nikad nije bilo jasno. A s druge strane, najveći problem mi je tu što, recimo, ti veliki jezički modeli predstavljaju kao vještačka inteligencija. I mislim da to sad malo i uslovno rečeno skalava, odnosno da se negdje taj pitch marketinški da se malo smanjuje kako taj cilj neke vještačke generalne inteligencije, koju generalno američke firme jure, biva sve negdje dalje i dalje. Ispostavlja se da ovaj sistem, koji mi zovemo vještačka inteligencija, ne da nije inteligencija, nego je izuzetno daleko od generalne vještačke inteligencije. Što ne znači da nije koristan, što ne znači da ne bi imao ogromnu količinu uticaja na neki naš budući život. Ja mislim da će imati, ali ne u obliku u kom mi mislimo da hoće sad, tako što ga pitamo pitanja ili mu dajemo da nam riješi neki zadatak, kao što se oslanjamo na to da ono ima inteligenciju. Ono nema inteligenciju, ne postoji inteligencija, postoji sistem predviđanja toga kako bi najbolje zvučala rečenica u odgovor na pitanje koje je postavljeno. Ajde da kažem, od riječi do riječi. Jel? I to je lijepo tako rečeno, odnosno i lijepo objašnjeno. Međutim, ukupan taj moment toga što se vještačka inteligencija ne može ni definisati, niti je definisana, niti ima iko namjeru da je definiše na taj način, niti što može se uradi tim povodom trenutno, nas ne oslobađa od posljedica kreiranja agenata, bukvalno moram reći agenata, koji simuliraju ljudsku komunikaciju. Jeste, dobro. Odnosno agenata koji donose odluke u odnosu na podatke koji su im dostupni, što znači da simulira ljudsko ponašanje. I to na nekom nivou upotrebe, odnosno
zloupotrebe moći, jel? A gdje je upotreba može biti da je i zloupotreba. Apsolutno, Za apsolutno. neke kategorije. Ne mora da znači da je bilo šta intenciono. Nemam nikakav, vjeruj mi da nemam nikakve ideje da će ona cijela postavka iz anima, naročito s početka 2000-ih, koje su duboko distopijske, i gdje nešto upravlja svijetom, odnosno gdje se kompjuteri sami pomame pa imaju neke loše namjere da to nešto da unište ljude i tako dalje. Ne mislim prosto da će se to na taj način materializovati, već mislim da samim tim što kompjuter simulira kao agent čovjeka, što se čovjek učini da komunicira sa čovjekom, što se čovjek na neki način čak i zbog nedovoljne regulacije tog odnosa dovodi u zabludu da ima odnos ili komunikaciju sa drugim čovjekom, a zapravo se u pozadini radi o jezičkom modelu ili o neinteligenciji, je već opasno. I dešavaju se razne stvari diljem svijeta, od toga da postoje dosta dilema da li određeni tinejdžer, to je bilo kao u Americi nešto prošle godine prilično popularno, neko od te nesretne djece je izgubio život, oduzeo je sam sebi život i tako dalje, jer je bio, sad ovo parafraziram, glup je primjer, ali hoću ti reći da i na glupom primjeru može dosta da se nauči, ali dijete je komuniciralo neko vrijeme sa osobom za koju se ispostavilo da je samo agent, zapravo da je u pitanju kompjuter u pozadini, koji nije više nije mogao da daje reakcije koje su bile očekivane s druge strane. Tako da nije, pitanje je i etičko, između ostalog, da li je kompjuter uopšte podešen da po bilo kojim etičkim standardima, kako bi izgledala ta podešenost po etičkim standardima uopšte i ko je tu odgovoran za tu cijelu situaciju, jer je situacija u smislu ishoda grozna. I pitanje je da li se to može dalje desiti, hoće li se dalje dešavati, vjerovatno da, jel? Zato što... Da, ali vidi, potpuno kapiram, ima i onaj neki kult, kako se zovu, nešto zizijanci, koji vjeruju da oni sad moraju da rade sve u korist kao neke vještačke generalne inteligencije koja će se pojaviti u budućnosti. Jel? I onda, ne znam, baš je bilo nešto par ubistava po Americi zbog toga, tako da ima dalekosežne posljedice na neke, ajde da kažem, neočekivane načine. To mi je isto zanimljivo. Vidi, ja ono što mislim sigurno je da sa 100% sigurnosti je da ovi alati imaju neku vrijednost. Ali ovako kako su trenutno postavljeni, barem u ovim zapadnim korporacijama, je očigledno da niko od nas neće ikad moći da dotakne samu tu monetarnu dimenziju te vrijednosti, već da će sve to ići jednom uskom grlu kompanija koje će da urade sve da negdje zaštite svoje interese. Tako da svakako treba taj alat koristiti, ja mislim, štedljivo i negdje gdje mu je stvarno mjesto. Recimo kad vam treba da vam generiše neki niz riječi. Mislim, sad biva možda malo snishodljiv. Jeste, ali to je ok, ali znaš šta je problem? Zato što ti s jedne strane imaš neki standard, imaš standard, brate, znači imaš neka očekivanja od sebe, od drugih, imaš neku bazu znanja, imaš neku potrebu za sadržajem ovog ili onog tipa, ali šta se dešava sa ljudima koji imaju mnogo manje ili su imali mnogo manje, recimo, ili sa djecom koja ne mogu ni da razluče kako i u kojoj mjeri mogu to da koriste. Recimo, konkretno, sada imaš situaciju što nisi imao prije samo 3 godine, da se masovno za izradu pismenih zadataka, za izradu kontrolnih zadataka u školi koristi
ChatGPT kao generator odgovora. I sad, šta su škole uradile tim povodom? Ne znam, u Crnoj Gori mislim da im čak sad oduzimaju telefone, to je kao ultimativno rješenje, oduzeti telefone i staviti ih u kutiju. I kao tu sve smo riješili, sve je ok. Ali taj problem se ne rješava tako fizički. Ono što sam ja, i slažem se sa tim stavom, negdje slušala, naročito od žene koja se nešto predstavlja kao futurista, šta god to značilo, ali zove se Sinead Bowell, ima neku svoju organizaciju koja se bavi tako tim kao digitalnim transformacijama, upotrebom AI-a i tako dalje. Ona između ostalog lobira ili govori o tome da kompletno obrazovanje treba naravno podesiti ili transformisati u drugom smjeru, tako da ti očekuješ od djece da koriste AI agente. Znači ti očekuješ da će oni biti iskorišteni, što znači da sami zadaci moraju biti drugačije uređeni, što znači da sami zahtjevi moraju biti drugačije postavljeni. Pa jest. Tako da ti na neki način osposobljavaš djecu da razumiju okolnosti u kojima žive, u smislu nekog digitalnog vremena, dostupnosti tehnologija, svega ostalog, i da ih naučiš da im je to alat, a ne suština. Kao što je, što ko zna kad će se desiti, a ti to u IT-u i dalje nemaš, u cijeloj industriji nemaš razlučeno, to već se u većini firmi, što znaš i sam jer imaš kontakt sad već sa priličnim brojem klijenata iz tog spektra, da i znaš tu situaciju da ljudi koji rade na izradi softvera uglavnom su skoncentrisani oko svog zadatka i oko toga šta rade, konkretno ne za koga rade i koji problem rješavaju. I vrlo često sami inženjeri koji rade na izradi softverskih rješenja nemaju pojma čemu služi konkretno rješenje. I boli ih uvo. Nego oni su ti koji su kao fokus je na alatu. Dobro, ali ako smijem da primijetim, baš smo prelećeli. Sad otišli smo iz jedne priče o generalnom problemu, priču u dubokoj specijalizaciji. Jedino što bih ja mogao da kažem je da je možda problem, da je možda generalni problem u stvari duboka specijalizacija, jel? S jedne strane. Ali to ajde da ostavimo po strani, jer to je druga podcast epizoda, potpuno drugih sat vremena, teške priče i tako dalje i tako dalje. Malo je reći da je, ja mislim, ta nekakav standard podučavanja u školama bio nedovoljno razvijen čak i prije AI-a. Toga smo svi bili, ja mislim, svjesni. Naravno. Naročito u društvima koja imaju taj neki tu neku zaostavštinu socijalističku, gdje je taj neki pasivni model učenja dominantan, gdje ljudi trebaju da sjede nepomično i da ne trepću dok neko nešto predstavlja njima 45 minuta i tako, ne znam, 12 godina i onda nakon tih 12 godina kao hoćete još 4 godine ili ćete dalje, da vidite vi sami što ćete. Jednostavno, taj nekakav pristup koji smo mi imali u obrazovanju je imao gomilu deficita ili gomilu problema i taj neki pristup koji smo mi imali i testiranju i svemu ostalom je imao gomilu deficita i gomilu problema i prije ChatGPT-a ili kako se već zove Claude-a ili Gemini-a. Potpuno je sve jedno, ili DeepSeek, evo da ne izostavim Kinu. Potpuno sve jedno. Jednostavno nije bilo u svrsi nekakvog dobrog života ljudi koji negdje pod uslovno rečeno pate po tim nekim sistemom obrazovanja, već je bilo u svrhu nastavljanja nekih normi. Jel? Ovo se tako radilo i dalo je neke rezultate, ok, mi ćemo sad samo tako da nastavimo, jer tu ima masu faktora. Ima tu taj neki birokratski faktor, ne možeš ti ljude koji rade u obrazovanju tako često da obučavaš, preobučavaš, da ih dopunjavaš i tako dalje, to puno košta. Sistem obrazovanja puno košta sam po sebi, a neophodan je da bi država nekako reprodukovala samu sebe,
odnosno ljude koje će u budućnosti da oporezuje i td. itd. I kao imali smo neko obrazovanje koje se svodilo na najmanji zajednički sadržalac i u međuvremenu smo smislili tehnologiju koja čini to standardizovano testiranje manje više potpuno redundantnim. I gledao sam i klipove, prije neki dan sam baš vidio curu koja je, ne znam, 3. godina faksa, negdje u Americi, koja highlightuje kursorom na miš pitanje koje je na kompjuteru, na testu, i stisne desni klik i nađe odgovor preko ChatGPT-a za sekund i prolazi i test. Zanimljivo mi je bilo, recimo, da je jedno od pitanja je bilo šta su mass mediji. I za to je koristilo isto ChatGPT. Naravno, ali nema što vidi, ti više ne vježbaš uopšte, uopšte ne vježbaš nikakvu vrstu sposobnosti da istražiš određenu stvar. Ali ili da formiraš svoje mišljenje, ili da formiraš, jeste. Znači, ili da nešto sagledaš kritički, ili da pogledaš, da stvarno uđeš u materiju pa da kažeš, Bože gospode, ovo je bilo traćenje vremena, neću o ovome da razmišljam nikad više u životu. Ne, već samo ideš od jedne do druge stvari. I to je, pretpostavljam, ok, jer većina ljudi svakako, ja mislim da svakako ide od jedne do druge stvari. Jer nemaš šta, ti si student ili se školuješ ili nešto tako, imaš neke druge probleme i sad to su neke kao obaveze koje imaš preko dana, a onda razmišljaš o nekim drugim stvarima koje voliš i koje te zanimaju. Gdje ja mislim da to stvarno postaje problem je gdje je ono što si samo pomenulo, ta erozija kapaciteta za razmišljanje počne da utiče i na te stvari do kojih ti je negdje stalo, jel? I onda tu stvarno nastaje problem. To dešava, znaš, samo kratak komentar vezano za edukaciju i hoću da nekako i taj dio zaokružimo, da sve što si pomenuo istina, ok, zaostavština velika, i podrazumijevalo se da će proces transformacije i našeg obrazovanja teći kroz određene faze, da će doći do negdje i tako dalje, ali ti imaš jednu okolnost današnju koja više ne čeka nikoga, koja kaže ok, šta god da ste mislili, koliko god da vam vremena treba, nema, gotovo, ne može. Jasno. Sad mora odmah. Ali mi smo već znali, i kad kažem mi, mislim kao generalno, kao vrsta, jel? Mi smo već znali da najbolje neke rezultate ti neki sistemi obrazovanja daju ukoliko su manje opresivni i manje rigidni nego oni koji su, rigidniji i opresivniji, pod znacima navoda opresivni, naravno. Znači, ne negdje obrazovanje koje se oslanja na tvoju sposobnost da nešto zapamtiš pa reprodukuješ, već da nekako nešto fluidno saznaš, da nešto prepoznaš, da nešto integrišeš iz različitih izvora, da dođeš do nekog svog zaključka, jel? Najbolje rezultate u Europi u obrazovanju imaju države koje su na sjeveru Europe, ja mislim da je poimence Finska čak najbolje rangirana, koja pola vremena koje djeca inače odvajaju na boravak u školi potroši u fizičkim aktivnostima, igranjem na igralištu, skakanjem, ne znam, preko konja ili čega već, ne znam šta su im aktivnosti, ali ne provode ih u učionici, jel? I imaju jedan od najboljih set rezultata u Europi. Barem je tako bilo, ne znam, prije 4-5 godina kad sam zvanično pogledao zadnji put, ali ne vjerujem da su pali nešto za 800 mjesta, nego su možda pali za 2-3. I obrazovanje i edukacija, naročito u tim nekim ranijim godinama života, treba da bude da koristi nekakav kombinovani pristup. Mi smo također kao vrsta znali da kad učitelj radi sa malim brojem učenika, da su rezultati mnogo bolji nego kad učitelj radi sa ogromnim brojem učenika. Pa opet, taj neki tip obrazovanja su države generalno odlučile da ostave privatnim kompanijama, da one tako organizuju obrazovanje i onda ti, ako imaš 5.000 eura godišnje, šalješ svoje dijete u njegovu boarding školu ili neku elitnu školu gdje je u učionici sa
7 drugih đaka dobija mnogo više pažnje nego bilo ko koji sjedi u učionici sa 35 i samim tim mu se podiže neki kvalitet znanja, slobodnije je da pita pitanja, slobodnije je da uzme neko duže vrijeme da možda nešto završi, slobodnije je da se izražava onako kako ono želi da se izražava. Učitelj je otvoreniji prema pojedinačnoj osobi. Sad ja samo navodim primjere. Ovo su 2 primjera iz stotina i stotina, jel? I sad je došlo da kao, šta ćemo sa obrazovanjem, moramo da učimo djecu da koriste i da podrazumijevaju da postoji neka super mašina koja im daje neke super odgovore. Ok, ja to negdje potpuno razumijem, ali ukoliko želimo da proizvodimo taj neki kvalitetan kadar i sve to ostalo, mi moramo da budemo otvoreni prema svim nekakvim pristupima. Neki su malo skuplji, neki su jeftiniji i šta nam je vrijedno, jel? Nama je vrijedno, barem u ovom nekom vremenu u kojem mi živimo, vrijedno nam je, ne znam, profit i onda smo mi orijentisani u tome šta ćemo da privatizujemo, kako ćemo to da organizujemo i tako dalje i tako dalje. A fokusirani smo na edukaciju najmanje. I onda je normalno da stalno imamo jedan front koji stalno napreduje, znači ChatGPT je isto dolazi na krilima i nekakvih, ajde da kažem, revolucija u komunikaciji sa mobilnim telefonima, u prenošenju informacija sa društvenim mrežama i tako dalje i tako dalje. Mi ni na što od toga nismo reagovali. Ja kad sam studirao su ljudi bili sa Bluetooth slušalicama uvo i neko im je tamo sa druge strane biflao neku lekciju dok su oni na kolokvijum upisivali ono što trebaju da upišu ili se snime sebe kako čitaju, Bluetooth slušalice uvo i puštaju sebi što direktno iz udžbenika i kao prolaze kolokvijume, polažu ispite. Jel? Mi ni na to nismo reagovali kako treba. Jel? Ok, individualni profesor kad bi tako nešto vidio bi rekao ne to, znaš, šta to radiš? Istina, ali ovo ti je sad kao da tad si imao to kao incidente i kao primjere izdvojene i nikako se nije radilo o većini, a sad danas možeš da razmišljaš o ljudima koji i studiraju i rade kao ljudima koji permanentno imaju Bluetooth slušalicu. I to je po meni je estetičko pitanje kad, kako koristiti, za koje razloge, s kojom svrhom, odnosno ja se vrlo često i ja kao korisnik pitam šta ja sebi zapravo obezbjeđujem. Obezbjeđujem neku vrstu pomoći, u redu je, skraćujem vrijeme naročito za izradu nekog generičkog teksta, jer ja u svojim nekim zadacima i imam takve zadatke, ali ne mogu ali razmišljam i o drugim poslovima i o drugim zahtjevima, da tako kažem, i ne mogu možda da se sjetim previše stvari koje zahtijevaju generisanje generičkog teksta. Znaš, tako da s te strane, jeste pitanje za cijelu, po meni, za svaku državu pojedinačno, po meni, zato što države i dalje, ako misle da postoje u bilo kakvom obliku ili u obliku koji je nešto kao bliže trenutnom, će morat i imaju već svoje nacionalne strategije koje opredjeljuju se po pitanju digitalnih usluga, da tako kažem. Znam da je u Crnoj Gori to nešto u najavi, znam da se i organizacija 35 mm bavila tim, znam da je Sneža Nikčević bila aktivna tim povodom i da se oglašavala i oko akta o digitalnim uslugama i oko raznih drugih rješenja i divno mi je da znam da se neko bavi tim, jer mi se činilo prije 3 ili 4 godine da o tome nema govora, da nema uva u ovoj zemlji koje će nešto da osmisli tim povodom. Upravo zbog toga što prije 3-4 godine je bila, ti se dobro sjećaš, aktuelna priča i prije 5-6 godina zapravo o GDPR-u kao osnovi za zaštitu podataka, kao osnovi nekog tranzita ljudskih prava u digitalni prostor, jer je to bio sami početak ili ti ga taj početak te
tranzicije koja je se samo nastavila kroz ovo što imamo danas, a mi ni taj akt nismo do kraja izveli i GDPR postoji, koristi se u Crnoj Gori na nivou, to znaš i sam, kompanija koje moraju shodno Da budu da u skladu funkcionišu u zbog skladu sa njim, zato što rade sa firmama rade, iz Europe. jeste. Tako da mi ja bih rekla da što se tiče privrede, da privreda tu ide par koraka naprijed u odnosu na kompletnu državu, a država zapravo manipuliše i upravlja našim podacima i mislim se, dobro je što neki digitalni agent ne odlučuje u odnosu na podatke, jer ko zna ko znam kakvom je su stanju podaci o svima nama i ko zna šta bi taj neko Ma ne živi moramo ili uopšte ne da živi govorimo, mogao da ne odluči. moramo uopšte, izvini što te prekidam, uopšte ne moramo da govorimo ko zna šta i ko zna ovo. Prije 3-4 godine smo imali nekakav ransomware napad na cijeli državni aparat i pao nam je državni aparat na pola godine, što je skaredno. Što je trebalo bi da bude neoprostivo, ali očigledno da nije, jel? Mi, ako ništa drugo, mi smo jedna nacija koja je puna opraštanja neko. S druge strane, šta je bilo priča Zimus, ako se ne varam, da je Mondstadt negdje u oktobru bio žrtva ransomware napada, ali da to nije publikovao nikome, nego da su oni pokušavali to da srede, na neki svoj način, dok im neko nije tražio novac u bitcoinima da isplate. Kao, pa to je, znaš, ne moramo uopšte da spekulišemo u kom su stanju naši ti elektronski servisi, nije u kakvom su stanju, užasnom su stanju. Vjerovatno su i oni žrtva nekih serijskih privatizacija koje su ok, daj nekome, ne znam, 100.000 eura da napravi neki softver i ja ću da se ugradim tu 300.000 eura i to je 400.000 eura vrhunski novi softver koji, kad se isporuči, svi vidimo da je potpuni toalet. I kao, tu će da budu svi naši podaci. Super, hvala svima. Da, ali mi to koristimo, znaš, i živimo u tim okolnostima takvog digitalnog servisa. I onda ja uvijek, meni je važan kontekst razno raznih stvari i onda razmišljam, u kakvim okolnostima mi živimo, šta možemo prvo o tome da zaključimo, pa onda dalje kako ide planiranje naših života, karijera, toga kako za neke, ne daj Bože, buduće generacije možemo da planiramo razvoj vještina, jer očigledno, to mi nismo rekli nas dvoje, nije rekla ni država Crna Gora, nego neko ko se bavi na međunarodnom nivou, ovaj svijet ide u nekom pravcu razvoja vještina, ne i poslova, tako da mi o budućnosti uvijek možemo da kažemo mi ne možemo pričamo o nekom setu možda zanimanja, poslova, karijera i tako dalje, ali neke vještine koje su uvijek bile, vjerovatno će uvijek i biti. Neke vještine su nekako imanentne ljudskim individuama i one će se uvijek i razvijati, tako da s te neke strane ja ne bi bila previše ni zgrožena AI-om. Ne, pa mislim... Već bi bila nekako, iskreno ti kažem, osnažena, ako je to uopšte riječ, da se i dalje upućujem i ja, ljudi oko mene, stvari u koje sam ja uključena, da se nekako upućujem, da koristim što više i da se pitam naravno šta ja boostujem ili uljenjujem kod sebe koristeći to, ako to ti ima. Apsolutno, za mene je jedno od najvećih pitanja u stvari sa cijelom pričom vezanom za AI generalno je za šta je use case, jel? Za šta se koristi, koji problem rješava. Ok, povećava produktivnost, kao može da zamijeni nekog kompetentnog asistenta ili mladog koji se možda ne snalazi baš najbolje sa svim, ali može da, ne znam, skupi ogromnu količinu informacija i da da neki kroki presjek svih njih
ukoliko mu se da neki taj zadatak, jel, to je moglo da radi neka osoba konkretno po zadatku možda nekih nedelju dana i da bude plaćena neki minimalnu količinu novca za to, a sad uopšte nema potrebe za osobom, taj odgovor je na vrhovima prstiju i kao takav alat mi je ok. Ali opet negdje mislim da sad ima podalata koji su isto korisni na drugačije načine, jel? Korisni su prilikom pomaganja lupam programerima da završe neki kod, možda koji je naporan, repetitivan, suvoparan i tako dalje i tako dalje. To je isto super. Ali koristiti ga recimo za sve programiranje katastrofa podjednako kao što je koristiti ga za svako pitanje koje imaš u životu, jer jednostavno sistem ima neke limite i ako se to, ako se gura taj marketing da je to vještačka inteligencija, da su to, ne znam, nekakve sposobnosti galaktičke i tako dalje, ono sa čim smo mi realno ostali je jedan u suštini software koji nam pomaže da izbacimo nešto iz sebe na brzinu. Kad gledam ovu hiperprodukciju, recimo isto postova po LinkedInu, potpuno sam uviđen da je, ne znam, barem 75%, 80% generisano od strane AI-a, jer je sve nešto kao, jeste li znali? Da. I sam postavljam takve stvari ponekad, ali više zato što je meni kao ne mogu da vjerujem da, ne znam, postoji samo 20 brodova koji održavaju internet kablove širom svijeta, a tu ima ne znam koliko stotina hiljada kilometara kablova. Ok, ali znaš, taj generički content, jel, mi je sulud i recimo suludo mi je bilo kad sam pročitao, kad je bilo, isto prije par mjeseci, možda je Meta javila da kao će sad da gura AI content na stranice korisnicima njihovih usluga, jer kao žele da vide engagement, žele da dobiju feedback, žele da im ljudi koriste platforme tako što će imati interakciju sa nekim generičkim kontentom i pošto više ljudi ne postavljaju na Facebook jer se naročito u Americi i po zapadu se Facebook malo pretvorio u neko ludilo potpuno. Ništa jes. Sad kao evo, pošto ne možemo više da farmujemo taj neki engagement, sad ćemo da koristimo AI da on generiše postove i pošto znamo da sve te platforme imaju ogromne probleme sa botovima, ja potpuno u glavi vidim jedan loop gdje kao bot postavi nešto i onda gomila botova lajkuje to i piše haha, ne mogu da vjerujem i tako dalje i tako dalje. I to je kao perpetuum mobile, Facebook na tom engagementu zaradi, ne znam, 4 centa po osobi puta, ne znam, 800 miliona ljudi i dobro je to. Taj neki kao, oprostit će mi slušatelji ili ko već, ali to je kao neki, ako znate što je Ouroboros, zmija koja jede sama sebi rep, samo što u mojoj glavi je to kao content koji konzumira samog sebe neprestano, što je suludo i ja mislim da to nije dovoljno dobar use case, jednostavno. Ja kapiram zašto je taj use case dobar za recimo velike kompanije. Kapiram i zašto je use case ok, imam sposobnog asistenta, kapiram zašto je i on dobar i za pojedince i za kompanije, sve to kapiram. Ali ta dva use case mi ne opravdavaju hype o ne znam, nekoj vještačkoj inteligenciji, o rešavanju svih problema i tako dalje i tako dalje. Ponajviše kad znamo da recimo jedna od najvećih kritika za sve ove AI platforme što puno lažu, jel? Odnosno koriste neki naučni jezik neke sigurnosti da bi došli do nekog pogrešnog zaključka i onda predstavljaju taj zaključak kao tačan iako je pogrešan. To je jedan od najvećih problema svih ovih barem tekstualnih AI platformi je što fantaziraju. Jel? I onda znači da treba to sve uzimati sa nekom određenom količinom rezerve, tako i u sistemu obrazovanja. I sistem obrazovanja treba nekako da se reformiše kako znaju mi, ja mislim vrijeme mu je barem na neki način da se reformiše,
A ali... vrijeme je, odnosno nije vrijeme, nego se duboko, duboko kasni s tim. I Ah, postoji potreba, znaš, ne potreba, nego jedna vrsta hitnosti koja mora da bude tu, jer bez toga šta smo uradili? Imamo jedan sistem koji, kao što si rekao, kreira ponekad ili sve više u ime svih nas neko javno mnjenje. Kao što čuješ, stiglo Mara je je javno u mnenje. fazonu ali to je dobro. Evo, nadam se da ću makar nju naučiti nečemu. Nisam baš sigurna hoću li i u kolikoj mjeri ću uspjeti, ali A dobro, ono, polako, još je rano. sreće da ako neko napravi kakvu Ajde, prvo regulativu da polako, valja. prvo da progovori, pa ćemo lagano, ima do tad. Dobro, hvala svima što ste nas slušali. Mislim da je eto, meni je bilo makar interesantno. S druge strane, onako kako smo i počeli, molim vas ljudi, vodite računa o tome kako popunjavate testne zadatke, kako se predstavljate, šta govorite o sebi i eto, unesite nekog ja mislim, men se čini, jer to je i dalje vrijedno i s druge strane, ako to gleda čovjek, znači da prepozna, vrlo je intuitivno i imanentno svakom živom biću da prepozna ljudsku komunikaciju. Tako da, hvala Sad mi je palo na lijepa. pamet. Izvini, sad mi je samo sekund, samo znam da žurimo, ali mi je palo na pamet. Nekom živom biću si rekla, možda u budućnosti, botovi budu postavljali oglase za posao, ja se botovi budu prijavljivali. To zvuči to je ta jedna predivna situacija koja je opisana davnijih dana, a nećemo se prisjećati Vodrijara i njegovog simulkruma i simulacija, jer dao Bog već živimo u tome, pa da ako se ne radikalizuje. Da, ako nas ne ujede ništa. Hvala vam puno ljudi što ste nas slušali i čujemo se idući put. Yeah, ćao. Ćao.